O te fia o folo fa talo fatu fa malo atu ia ile dei foi tai au mnuia ile anga le yo tanto tapa au sili le langi ia ora so ko fo le dei yo tanto waso faita waso masani o proclame fa au o proclame o le tanto Blue TV ia me se ale proclame turi mata yo le tauta ia ele masani ai itai au te tasi se ivanga na ma le tua lava le tanto anava masani ai no o fasoa se ivanga na wa yai ni mea ta ua o so fai o le fau ia o ni mafua anga ta tau lava e te tau i fo ona longo pueli ile pa ia ma le mamanu ia o si o tatou watunu ai ile nei tai o matago fie ile lofa ma le anga le leo lo tatou ma tai sili le langi ma loa fua ai la o maua e ilo utari tonunga o le tai au nei o le sefuru ma le tolu Ala sefuru ma le tolu langa lo te tala noa faa so sefuru ma le faa atu ona o leo te nei i Amerika ai ele a faina a o ina alu le tatou proclame e alu lava i le tatou faita waso masani a New Zealand, Australia ai me se fo yo Samoa ma le atu Pasifika me lana nei e tino ia e sau ai ole a o leo ia fa ia kupu e pe yo na masani ai le alu winga o la utala le anga o leo te sau fa i le asu sa i nei Amerika ia ole a utala no ia fa so fu le nei tao e lo fa blanca le yo le tua fai vai se foi do pepe se foi au ngor tatu proclame e le masania e pe yonisio proclame masani o le afiafi al tatu to te ia ai na o wa fe se fata lofa le fa fo ba wa mai lo tatu o tino mai tafa te teli mai le mata wa se ia pa ia fale alupo ngoto ia ile la ia e me se fo yo sa moi lo na la valoa I tafa te tele ke lope good morning atalo fatu le data yao ya lo famlanga le yo le tua Feo yo le tala le lei, ma le tau fatu ai ga tausi, ma lo le usua I le nei tai au. Whaafitai foi, ia o le ua amatalia ngā luenga o wheau foi, I le asonga fua e peo na masania I le nai tuore ke lope. Ai, ia I le nganga tumu le avateli, ua tasi ai le whaafitinga o a le anga I le pulenga. Wa te tau wana whaisi na tātou update o le tauta ia I le nei tai au. Se I longo puia li, ia le pa ia male mamanu o tātou o tunu o. Po o whea ua ta oto iai. Ia le whālenga o loo tūla I mai fo I le nei taimi. Ia e le ngā tau tonu whaaloto I whale le vaenga whaaupo whai. Ia e le toe nāma le laima. Tūlanga fo I le taita inga le whionga le tamai tai pāle mia. Ia malana kāpe ne ta mamanu. Ia male whainga malo o loo tūla I mole so. Ai ile nei la tai au na o wafe se I whaamalusina tātou sponsors, whaafetai tele, ia tātou samaria ngalelei, ia ila tau fo yo la tau whaia le nei whaiba o le lango sua, I tātou proclame masania I e pei o na tau tua I le aso ma le aso, whaafetai le tātou major sponsor le SMI, whaafetai tele le tātou pulenga, ia o le wa matana fai tatu update o le tai au. Ia le, pia manga ia foi first kako morning show. Se uma fai kako paloka. Ia ali tatu woma paanga. Pele o no fai se tatu morning show. Ma le evening show. Le anga o fai se vevelo issue. Ata lo fale tatu major sponsor le SMI. Ma tulenga both upolu and salafai e mesol tatu la lai au kilani. I mangele. Ata lo fantu le botonga. Lupe matasila ma le fletua. Ia fui mono. Whaafetai tele, ia e tusa fo I o le tātou ngalo rue whaatasi, ia awane lango suaina, awane ingalo, tātou woe lango sua, ia pisi nisi a tātou sponsors le mafuai, ona mauatu tātou proklami ma whaawau pea. Tasi market, ia le fionga I le sua le whaafenga inga to le fua, me se fora au whainga luenga whaafetai tele. Ia Pacific 40 ma le tālofa mauta, ma lo whaafetai tele le lango sua. Malaysia, o tātou pay for le seal plumbing ia whaafetai le lango sua. Ai ole a tātou mei se whaafei loa ia se o soa whaasala lau ia o le tautuanga fu ile na o le lua whelua sumare li malatou ia o le a tele a teimi o le a maa valuai ia ma le sunga le lei a taua aka Godfather ia Nielsen Peterson por tau whamlu fui ia wa matua le toi ina I tūlanga o political analysis ia o tūlanga journalism nisi o vaenga whapena o te whiwhia whawhelo se I a whio mai lunga pesu mai li ataua ona ma au watua lea
o le update as of today. O le update le lava. O le update as of today. What's today? O le usfumariva minute te ele tu laiva. Yeah, Maila from last night until today. O le atu inatu to update. But first and foremost, let's welcome Fajalofa Mofolofantu Lusungali Atawa, aka Godfather Wasila Fiai, ya el tato au followers zilu wa tato Facebook, ya make sure YouTube. General. Maro se fomuria le Atawa? Le fomuria, ila telenga to ya polo to pa fo ya shat, pa taiwa mo le no fo ye. Ka ye fe lo ye lunga le. Le ba o usila ba moskari le lo eva mai ngi kaimi pa pele ku ka ko au mai moa ia me foi o kupu mo ngai nga wa pa ia ia wa lava le mo ka wa ma ro se fo mo ba lange ma ta ti tau fa jalo fa le ngale yo le tua ioe e manga ia foi ko ngas ka li o fa pro kala me fa pele o i lo ye global tato you al tato wa Blue Wave TV por Blue TV but to ia o fia le tu o ia ia pa wale mea ia fa wa tu tu ba longo pu ile pa ia mar mamando si tatu tu o lo matua I to ali snow I nei ia America Utah yo no fanga lo ia nei o pisi lava fa mo e foi fa mo na le no malanga mai e toi fa wa nei le tau le tolu ia mato ai wo manatu ia se I tapatu le tata ma se fa nga solo se update a wale fa fonga usia se o tatu tu ia ile nei vanga fo yo le ta o le ta o no ita o to o nei le umi fo se time yo le tatu ta morning to ya good morning pe ka manga ia first ka good morning to ya e la so fina ai me ka o me na ka mo yo ka mi ara ma ka polo ai ma te vai ma ga yo uso ma ka au fa pero ko o ko ka polo la gale se ma kom ka pure pe ni ka ya ya papel ya kurai wa wa pele wa palo lo mo ko kala mani ka alo fatu ai foi ile sungre ya tapai ya se fo yo le to vaenga le to o le no sau nei o le mo bole to lo fa ngo Donald Trump so le e sira fia o Donald Trump e no sau o manter no fo to in 2 days ago fa do la lo tele mai au ta polo Godfather e le lona o ya li atawa e le lo o ya man fui ai lo o ya Godfather tu sais payer et lo on a Godfather ai okay olha já wa mero pulo ga ba Donald Trump oh my good boy so me ya ka polo nga fai la ele lo pulo le la wa sti singa ba ya pa ya a que desa ngale foi o fa ko me so bueno awala te popole ole what do manipolo ya po ani si me ola finga ngalo to ina au vajora ole ata o mo le atawa se ia ta fa soa ile to alima le o manu mai lunga inisio tu singa ma fa mo nga nisio la fa sala la ole aleta o la swaf o la tu swafa ai ia ile la to fa sala lo mo fa ilo mai fa pe mai e ia ile to alima o lea ua uma ona lantou saini le tusi a o lea ua toe foʻi toe faatoʻese I le fioga tamaitaʻi palemia ua sesesi ala kou meaga fai we have the same update na ua silafiaina o le fou ou loina lea ai lelei lou faafesili atu a mai se faamaoniaga o le mau lea ia ai mai foʻi se faamaninoga faamolemole lii ataua e sa o lea e sa o nei faasalalauga ae ua o foʻi nei toʻalima toe faatoʻese le fioga tamaitaʻi palemia e mafaina saugoma so no le update ka ole fai after last hour por kula ka ole pa update sa fai ka karong ka fai lo susuenga fai foi sa susuenga ya pa mo ka ke mai markali kas wa alunge ka por kula ka wai olo wa su por ko lima le o ngari le ku siaka o se me fa va le que le se fai pule e sangi pong sa I se ka upu ka ua papengei a faila o sangi ai ko mai pape ai le o se la sangi la o ko fa kwese o la update a shaka kailo la update ele se me fa penga kupu
le se ko lima nga sengi ko ko fa ko es o le memo ki ngora nga le wo wa ia kai lo lau su nga wa le ka fa yo la ba kai me kas a le wa mo ku lo ma fa a ko fo i ma ngisi ko lima le ai le o ele passe nga la ko o le o pisim ka po le mai fa o ka wai le ka pu ma me si le ngi i ka la ia ka mingi e se el ka pu le fa pe o lima ia fa pu le wa o sengi ko fa ko ese ia la fa ko ese o se ka pu kwa fa ba le ke le nga ko fa la post nga o kwa fa ba le la se mea sili o ka wa ma le lo me be se la pu ai o sengi ko fa ko ese ia le la fa mo ku le sa ma sa lo ye le ai se le punga le kana le wa ma Malo fa tai le jo le na tonu lava mo le si le fia le tato tu umar fa fu mo e o fo ile fia ile tai au nei o le a o fa ilo uma tu lava le to lua se fulu ma le fa lusu malima lusu malfa o ila jo o lea ua maea as of now na saini lima wala to saini lima o le atu watu lungo tato porkolame ele leifo e fa fonga mai ai tu malo le angol fa to fala inga le na mai o la to tu malo e te tau ono la to tu lango le parti ia na fu matangi ai foi ona auto pa atu mamaua manuia mamaua ia le tūlanga ua ta oto mai ai ka foi mua joli malea e le se fa maunianga ma na ofiso tai foi tu tonu fa loto I fale tu tonu la volvanga fa upfai as of this morning ele ai se me fa pena na tupu ele ese to lima fa pena saini ona ola ia o to fa to ese ile fionga tama tai pale mia ma fa pe atu ia fia me o se le ma to le me o tupu o mislead I ma to e to na fa sa information le mo le sila fia le to tele ele ai se me fa pena tupu o le si va nga te tau foi ona mani no le tunu e ia ni so fa sala longa fa pe mai ai ia minister to o lea ua ofa I ai ma whae pe antu le whionga tamai tai pāle mia. A kou le liu mai pe lango mai. O le a wha malolo inga fo I ma o tau pe wha mawai mai tūlanga wha minister. O le a fo I, o le wha sa ongo le vaenga lea. E le ai e le to tolu. E to a lima minister. E to a lima minister. O lai ua lato I o e ina lava, they will stand with the party. Inga ia wha mangingo le vaenga lea tau mo le wha whomai, a le tātou watunu. E to a lima minister, o lo lato tutu mo le party. Regardless, po le ale whai unga e whai iai le whionga tamai tai pāle mia. E le to e suia lava lo lato whingalo, o lato filifili. E tutu whaitasi. E lango sua le pati na mafua ono lanto manu malo so o fasa ngala na mo fa fu ma wali tanto to know and plus it's not a rumor this is a direct tato shota inga mo sa o mai lava I tonu lava foi ole fa fletui ole si vai ole tai hau nei e wala ngaro ke karango fa kai awa ku mo tato ina nusila ole tai hau nei o lea e whaanga solo ai whono tanga re tamai tai pāle mia. Tai tasi ma le to lima la lea. Ai ka hua inga ia mungingo le ku. O lala e whaanga solo mai li whaale whono tanga. A lea whionga tamai tai pāle mia. Ma mingi skai ko lima ngei. A o lai whaika I kasi. Now ai whisiri mai lei a jaua. O te lofu nai te soi nai te sila fia le leile me le o te tala no atua. A e fisili mai ma fisili mele tu no sia tau le ale na fo tanga o le fonkanga ka kasi al pale mia manga I miniskangi se ko ka usu ye ma fo fa wala va nganya o le fo tanga na le fa nga solo le temile ne a o lo mai ia le fo tanga la tele la vaia ale kokas ia le ole a sa malamo ma fa mo tu ya le fa ngo le ta auto mai le ile weekend o le vaenga la le na le whanga solo le taimile nei a lau suole a tau. O le alava a siaka. Manku
po foi ka ko pa ka ser ko ri male a no lu fu fa la ban ngumela le mai ba so ren ki ngi por kala le sa u ang afi ma manga po mo ko lima le ko foi le yo le palmia le ai wa nga be ser ko ri manga pa pe ngi o se fu u ban ngumela la mo ya mai la per kaya ngai le kula po kula ke ai o lo ku ma pe le lo su mar fa e fa ma ngi ai e se le paringa le ako ai marco casiola o mokingoa o le ako rufu li mai ai ko marco cas o le ro kalia so finga ngalo ai le ka le lima le kula ke finga ngai i kai me fo ngoile pa per kui ia ma fa kingo e no fa mo kulo la ko fuanga e sa o le me el ka pule la e fongo ia le palmia male ma kai kasi lo fa la ko fon kai ko kasi fo le ya ile ko ka makia ile ko ka makia le la ka ko mo po kiki pat pala wa ni offers of fai mang kulanga fo e fa mo ku wa ma fa popo e ko finga ngi inga ia ko bingi ya ko lima le ya o ke longo se kulang finka o le o manga saingi ko lima le ko ngol paki mai le ko e selo la ko finga o le vaenga ta ua sa ma ua fosea vanua e tau fiso ta ia tuai inisio le to lima lea sa tau ma wale vanua e fiso ta ia tuai inisio le to lima lea ma o le tala ia au te whaia tue le whapea wa o au ia au o stand ia te mo le pāti le anga mana tua mai foi le amatanga o le pāti au lo kari konga foi le nale ia te wala o le pāti na whātuina le tua. It was a miracle election. O la call for ile na ma o la na ta o le election le tene o le miracle election le ngai le ama se sina ma fau e fa to ila loina to e foi mai lola ia le i le to lima le ma ila tone e le ai ma se tau ma lue o ma fau o le to lima le anga o tu atu o le to lima le o lo tu ma ye tu ma lo o mantua i ko a ko ia i ko fa fio anga ma le tu ma lo ma fa tonu ia minista po la to fai pule po le lava le tulanga o le ofa ma tulanga fai atu ia o tu mo pati now o le au fai lo atu te mi nei fa fonga mai le atu le au tango e tola la wai ka kango ko silfia a wa le tele upu matala le fai mai o hai ela well now it's a good news you are about to hear the list le la fai lo atu le lisio ila to uma le wa mai a ona saini lima a o ta lia ai le fono tanga na nei le fiafi o le yai mai se o ila to o le o to e fiso ta i ton mo pati o le anto e awa yatu ma o le vaenga la le na o le ata le fai lo ina le vaenga le possibility o le sito fai to e join natu e mawele numero le luasu marevana. As of now, ele numero lua se furu ma le fale o ilantou lai tu maua ele o malu e lui. O le itu malo o le sunga ele la aulia na mari toa. O le itu malo o le fionga le minister o se fo malo loina valasi tonga mana sele ta fito. O le itu malo o le fionga ele minister ya leota laki. O le itu malo o le minister o le fionga ya muripola Ana Rosa. O le minister, o le afionga ia Seula Ioane. O le tumalo, o le afionga i le sui mamalu, ia po o le fonga fetalai o le mota, papa li o te eu maspa. O le tumalo, o le afionga i le minister o ta inga, Joe Lupe, o le semo. O le tumalo o le minista langolango ia po o le sui fai pule le sui mamalu ni wava eti malolo o le tumalo o le fionga i le alori i fe pule ai fai matasua o le tumalo o le fionga i le tuua foi ia fuyono falemalu Crichton o le tumalo o le tama matua le fionga ia tea beato o le tumalo o le tofa ia fo isala sui mamalu ia fo isala tu Ioane o le tumalo o le fionga ile o le fo le o
soani po le sewa muli fasi toma o le tu malo o le sui mamalu le afionga ia mangele fioi sekati o le afionga o le tu malo o lo suli mai le ku malo mo ila tole fa mo wa ila lo na surba le lima o le tu malo o le sui mamalu o le tofa masina lupe makesi o le tu malo se furma le ono o le afionga ia mayava tito o le tu malo se furma le fitu o ia fo yo le sui fonga fitalai le fitalainga au apa au a le tafua muripola o le lona se furma le vandu o tu malo wa mai o lo tu mau de la tu mo le pati o le tofa ia fesolai tu ngamala o le tu malo se furma le iva o le tofa ile ngoa mtua ale vena ale tu malo lona se lua se furu o le tofa por sui mamalu ia tu ana silota lua se furu maletasi o le fionga i le feipule sui mamalu fo i anga seata tanuwasa o le lua se furu malelua o le fionga le sui mamalu po le tofa le matua manu le leua pale tasala lua se furu maletolu o lo ta ojo mai ai le lango ale faipule o le sui mamalu fo yo ale ipata i tupa i lalo fale o mavaenga tafua ma le lua se furu ma le fa o lo ta ojo mai ai le sengi lima ale sui mamalu le susunga i le tanga lo tele poloa ya so tilo atu ina ite ua toe so mai se si tatou update la ka kule e live ma le sa ngota tatou update but so far o le to alua se fulu ma le fale na o lo o matua ta mau e le malu lu however o fa matalanga i o tu lai mai ya si ka ko fo ke sia ko kua ia lo sunga le atau o le ala wa sila mai sa mo o le wa sila mai o le wa la wa kua ma mango fo ye mingiska mo la fa fo mo o le wa fa fo mai o le wa kalia kua i lunga o tanto lisile le afionga i minista ia i totonu o le tusi le ia le la kangwe highlight ka fa pe o misi mai te o le afionga i minista va lasi se ula analosa tulou a muripola analosa to lupe laki leota laki ia fa popo i mal fonga fitalai ia papali le o tu ina tu lunga tatu lisile na tau sila mai lan Samoa e iai la male to fa le wa tu lunga tatu kalafi e iai male to fa o le la wa toe uma na toe tu o lalo iai tu malo awana ifayani o to loto awana ifayani o to taliaina awana i o to taliaina ni tu langa fo ie oni ofa fa minister mo o to ma mese ni sio ila to minister la malanga iai le fa tala o tu ina mai wa manu mai wa iai mingi skala ngolango la wa reach out iai la fionga tamai tai parmia a le suia ma fau ko o mingi skaye ko rima ko o la au del mali tole u le wa fa malolo o la wa ofa iai ka mai kai parmia portfolio ska i mingi skala ngolango ai mana tua mai o mingi skala ngolango umanga le o umo na saini le tusi la tote le tali ai na ile fina ngalo le ai la tote tutu mo pati lo no winga o le ala tonu le na wa manatu wa ile tatu update o tote ya le nga ka fa ilo ya Samoa i tu malo le o to fa fonga mai ya to sui malu na to fia ma filifilia awangi ifa ka wa ile ai awangi ifa ka wa ile kofi e o mai fo i wato su ye inicio o si tama ya presila le o mo ina le ya to wata fa so mai fa mo o le mea ka ua a si aka ma fa fonga la ku o fingangalo i kumalo ma fingangalo fa i pulinge o le lango lango ngol paki o elo la ko fa vai ma le la ko anga makau ngangaru roi mai le fa ka usanga len ki angi eleo engi kurang we fa pe fiame mla uli kurang fa penga o leo ro kam fai kumalo e koso la ko fai pule
ile paki e whakau inga nupule a paki o le paki e sa waile le lei o le whainga malo ma ngā fo i sa waile stability le whainga malo ne ngei ka malo si paki ma o ki whiwhia fo i kaua i le kele o karuanga fo i anga pōmar ngei aso o lo ma kua ka mau le paki ma le simi o maru lua le paki o le mea ka ua ngā o le vaenga pito i le leila pei fo yo le ua confirm mai ele sunga le li loia o lai whainga ruenga le teimini nei ai pena whai atu di tele o update o le am whai ona join mai fo ile se whina ngalo le sunga le li loia mana tu o yo le tu la fonu wa uma ku la fonu constitution na Samoa ke ro sili a whai kau saungi i tu la fonu Samoa nei lo tuspa ia ele teimini nei e o fo i tu la fonu wha vai o le parti o le vaenga la lea tatangia mai lo sunga li atawa. They need the majority. E mo o mia e le baki, le majority. As o laisa pela mai e tu la fono, i le swing o meo ta utaitai. E lauke mo o mia le majority. That's it. A fuala i le whai numero o le ua tāmau. Ua umala le case by the look of things. E le mo o mia le luas furu fiku a umangisi mau a. All they need is the majority. Na paua na vaenga. O laisa pela mai. A ole mafua anga e mo o mia ina le to alua se furu maleono lua fito lua valu. To form i to tono le parliament. I to lang so in order to form a government. A ole voti autinga i ole meta o le taitai. E ave esi ai kai kai. All they need is the majority of the party. O ka ku ala lo foi nga il ko se fulu le kulia usano nga foi le disse ko se fulu le ya le kulia ya il palmia o ka ku ala lo foi nga mola ko o e fai le malo inga ia malo si le malo ele ko manga mier pa kili ngumela le manga mier kalengi ma le manga mier ko mai e fa malo si ai ka ko fai nga malo o nga ngisi e fai nga fai nga o fisi ke le lama fa penge fai ai ke o ku mai se fai nga malo fo e be se ile il palmio lo yengi mai mau nga kaling ele nga ka mai mau kaling alba ai a Samoa ele nga ka Samoa ngi fa ko maria ia se fa ko kale ke o ngalo asiaka lima le bala o ngi kaya e sa o mai Samoa a inga foi pule a inga foi pule o fa finga foi pule uso fai pule o fai aku la mea lenga ko le fesiri la fa peo o lo uso polo ko ngange position ko wai pa mai e fe ngai fai pule kalmo ke o mako ke o wala se mako kale pafo o lo wingala o le o fai ka o ngi kaya e fai ma fofongo ila kongi inga ia ku maur ko fa ko ko il ka ko ingal malo e ala el paki e ala el fast okay karsa inga ala ya miskaye le kula o ye kale li mangele fiaf wa isi kofa inga ia sosoangi le kakopaki il fausi o malo la kupu mani mele la ko ke lo le me kupu pale mo e ko ku ni si va ale wo mo ku il se or kala la kamaya le mo ngi wo su lima ya e fa no marco kasi lewa ya nice yes marco kasi lewa wo yo vonga me fole ole yoe ai pa mo kingo inga lang sain ya o winga la wo fulo wai ai pa mo u ba ko ka po kala mangi o e mangisi miska ko lu la o le kula e o mai fa ka ko malo o mai pa ki wa pa ki le fa malo malo fa taia le ya taua ma le tua maior vaenga ia manino mo le to fi malio ilanto le ai e nga o le majority ya la mo mia le paki e sui ai de parmia that's it o le pawana ele o yaise bua vai ko ru kala ngo yaise fa vai o lengo o le parmia por kai e sui ele vai fa fai ele ya ile opposition ele ya ma ile parmia ma paua le vai nga ile power swing o la ko la vai kai nga o ko o le kokas ele vai fa fai
a o le vaenga la sa pela mai kuso le mele mislead e tuila e pa o le mislead le fai kuila e pa nga ile tunu o te lo fo yo ile pe o le tau lo fia i male to fa ngenge fu le fio ngar ka pa le mia ona o le fia ko inga ka fi da ko maro si anga fa pa le mia ma le fa pela ele ese maro si anga le tai pe o in a vote le majority or no confidence or le ese la confidence ile la to tai they have every right or the or le majority ele ese pasenge fai le majority le ka kia le lua vai ko o mea fa pa le menge e pasier kula fongo a le majority la vaia ia let's say e ko su lima paki fakikainga toru suma lima batila yai o le ale afor ko suma lima so fiku mala afa so in other words par ko su valu vai mo mia to as furu ifa o marquês o la u familia inga ko ngor kula fongo la vaia i swing or kai ai ole mo mianga o to lua se furu mare fitu e ma fai ai on a run le government o le lua su mare fitu e mangingo la ese me ye lua o le mela na lai tau fa se ma ye le tai o le tuanga le anga o lai musu o lai fa fe o le fa fe la ya kula e pa he already knew e maro al paki e suir kai mana tua mai la foi la fa te ingo mo vaenga fa pene a uma e la o lewa pa mai tau watu o lewa ma wa ale lua fa lewa join ma le lufu lima as of now a walu tato por kalame which is not yet tau te le fa ilolo na swafa al watu ai malesi to a fa le tua le ma waile la to fa numero to a le to alu suma le vali that's it ele mo o mia fuale ko e fo e faini snap elections ele mo o mia ko e paula mea na o ila joia awa a uma nei o le o furi sa ia government e mau e ia paki e lau te fa tuina le malo ile lo se furu le valu lea o nga ka oko lo le options e pule ai le paki pe kuri le va nga ia le wai mana tu mai fo e ma fai no la to ilalo alai ko ngua le paki e avea oni party oni fast member ai manga ko wa makua ika akia i lore pule mando si lava ile paki pe kukuri ai lo pe tuturi ese ai lo ele o to mo mia ila to awala nga pe o tua male numero le nai o join ni o ile tua ngai ma tua mai la ele ma fainga o join le tua ngai le anga o tura fono o fainga palota ele ai ke re punga mai le siva ai punga le siva e ke punga mai le siva e aru ko fali o to mo mai e te punga mai le siva anga e aru le ko fali ke aru ko fisili le ku malo e faila paloka ali a to moi longo winga o le vainga farma fa pau asiaka pa fa e ka o suir kai o miska o mai le kulia la pilima mai ku backbench le fainga nga vai so la ko finga lo luma e o aka kai par mi so o me la nga ka wai o nga pa le ka por ki kai minge inga ia vai sila ile kumaro sila ya samo ia ai fa mo pa ki o pa ki mo ele fa vai ele o le vai nga le afia be fa vai o le fast o le pa ki o fe be fa vai fo nga lu ele le fainga ma lo le pa vai me o le ese mea ya me la nga pa ko ke no lo que lo au el paki la nga le nga de ka ko fa mo o nga fo le fa nga mo e fa nga fa vai pa nga mo e policies fa nga ben limo su kasi milionga pa nga mo e ya forensic audit e fa ngai pa nga mo su nga fa ngai a fa yo me ka ke manga o fa ele o fa e firme ka ko i po e maka mo se mo wi mo se ka yo be ka ke le ka ke wa ngia po mana tua mai le ato sa o maua le fa mau tutu ina ua mai au na failoa ele fionga ile sui pale mia ya tuala Bonifacio ma le kape neta sao lantou lipo ia le mata upu le case atu au na matua ina unaua le fionga le sui pale mia e su e loa le au le paipa e su e lunga na fu ai
ona mafai ona fai nga fono le kapeneta mafai ai le faka o le apasia le avatu oni leo sesu a o le information na maua mai tonu na foia tu lor fainga malanga le fionga te mai tai pale mia kenso umar menga mai atangia mai e pi tau tangia mai sa le fia le fionga te mai tai pale mia ile fionga sui pale mia ona ole la tau pasia ina le vaenga le now my question is ole ale mea le ka mo fai pungi ole mafuanga wala you know raising a question le I ask level tanga tala vai le fa fo mai au mai lunga ona ole tali o lo fina ngalo tono le tisa moina pe le ole ava ngoa le ala o fionga tuala I'm just saying le ole ava ngoa la le ole o to avatu le tua pe afa pe tala fia ngai mal fa to fa la inga le o lo to le fionga ele o lo kai mila le nge e lango ai loa le paki malango ai loa le to avatua o se leo so e me ya sa e nga ulanga I think till now it's still la her tai lo ko le fionga sui pania ele overwriting o langa decision le ya wonga va ngile lo so what do you think le to o ke lo e pika ngalo le sui pania ai ya ke ulama ia you know ale se kari o ngabe ni ka ko la ia le me la ku ne fun ka ngol ka pokala makaluai ngolo so mai o na ki ufa pe mai ele punga ele a ko ia le ngumele pa ai mala wole la ngolo foi la ki nguri ia pa unga super mia o se me makanga markinga se kanga ka mo ku e fa ku ai le ka un fai le fo ke sitting here se wo se o lo wala nga le ma wa se ngo ka ngo ya ale fo ke sitting here langa fai unga le fai ai karsio fa fonga merka il ka karma ni ka olo mo ke alu fa ya ku ngi me wo ke ai fa me sa ku me ma nga yer bai ai fa me sa a fuala iai la batula la utala le fa tai a fua nei la sa mo ma le to mai ta watu ile tu ai nga vaenga lea o le anau nau le fionga te mai tai pale mia na te tosoa i ai nisio minister. Ai se ifua mai la kako goe a mai le upu lea o le suenga o le amio kong. E kau te fua tia ai. Ka ngaka ia o le ao mafia me. O la ofisili. O ai lea e kua ia. O ai kongu kaka le kua ia le maliwa tu au. Kako o sa o he e su ile mantole niu Samoa. O ai tonu le tua ia. According le eyewitness nga pawa le o le mori mau lawa akuri e fo ili mongi le siang whakarangoanga ringa whamai pawa le o kanga ka sa o le usau ka umai ntua ilan whaatanoanga na le sia sore runga e nga o Samuel wa le na sau whaile tala o le mongi nga la vea hai kamikiki lea now tato wolo la ia lea Samoa e whaafonga mai lau kako wolo le sa ili ia kuala mafia me la uvatua suafa nei lango le palemia ma sui palemia la vatua isa uia a faataitaʻiga avakuloa la ia e mago mai le molimau lea e mago mai Samuelu e le o i Samoa le palemia o lae auei e mago mai le molimau lea ina ua faatalanoa i luga o le tautaia e le tatou porokalame nei le ataua e le o i Samoa ia fia me o lae auei a e silasila i le kaimi ma le mega kupu ai ga a mai sa o ale kama lea i le kaimi o lae in charge le tangata lae ngau e whai mesa ai ko mo mai lae ngau sa o le kaimi sa o akuala le nga race mai e mori maulea I want to be honest a nga sau i lunga le mori mau Samuel a o lai sa moa ia tamai taipalmia e shut down na iar kaimi nga e makua shut down mai ata e le isi e le ingi me whaia ai sila fo ile ya taua o tangata o le tua o tatou umo tangata e whatuatua ma matau le tua mai foi la o ile kaimi nga saua i lunga le morimau ai saunga o lai in charge le government of Samoa le taimi le na le sui palemia fai ia vai foi la tatou le anga o lai ai sila fai unga fai kuala marka pingeka o mea tonu ana tau fa demokrasi le yengi usila ma Australia na ona nga pa kwa se mea e sa kia ia
straight away fail for react o inga e ka umai kangaka they care for the people sila ele to welo se tala to vanei o inga ngo ulango nga ya uri loto o sui palmia he does care for the people he does care for mo ainga lea lenga even langa lo fa le o le fa to tara no to le mata kule man to langa o fa fa karangwanga o sem inga o fa lo ko lai sa moa wa ya inga ka pingeka le maka up. Do you know it was a joy in my heart la lo wingo la utala lenga e o fo ya o fa ke ia ile ko inga mo ma fa pe o lo to langa ya o fa pe ku fa kai le ko o le ala yang o kai sa wala yang ka ko tinga o ko kom they listen and they hear the people ya ai pe kai la inga o ko fo ya ku ka mai kai pale mi e sa mo o inga nga ko sui a ko ya to fo ile o la analysis se fa ya tu la utala ya fia me la ma officially o ai e ya yo nga so kanga kikele nga i kanga kale ko ya o ile ma fu yo no o to fia fa mana tu atu mingiska ato o fio nga mingiska ma ila do ye fa mo la ngolongo piale e la ngolongo piale mta upule a fia me o te o fo ya o to le tu ile me ta o conflict of interest a fai ko fa maka ivi o le tolo wala tala a fai mo to le ango ile me o le to loyal ile to ta ile submissions ile prime minister what about le to loyalty le tu fa fe fer ko fa maongi kangaka le anga ele i avakua e fia melo ko fi fai puli fa to a avatu e fia melo to fi minister a o ko fi fai puli nga avaku e lo ku nga avaku e lo ku malo o winga la na le tito e fa mana tu le taimile nei a fio ngai e mingiska fa mole ya male tu ala lo male ngani now fa wa ula dala le jona va dula te lo tu atele o mana tu Sofia ile nitin o aila o tu ala mafia me e yaila connections anga ia di mongi le mori maule nga umai ya o fa ngo fi your card o le fai ngo fier kat a sila foi la e matua a inga fiso ta ilele I lava fia me malimongi ile a inga fa amsa mata afa tu lo de swa fa mata afa tu lo swa fa tama a inga tu lo e makua a inga lele o ya maili e fe pule ia limongi inga ia na sila fia umai sa mo so tanga to mai ia le atinu o le anga isa wo ngai wai ka kau fo inga lango le ki wa se be ya di bongi ma fo isia le anga o langa wo mamae morio o le wo mamae ale ki Andrew Mowat le ava ko yanga ka avale isa mo very very close friends ele o se conflict of interest nga mea kato fa wa pela to watu ia I male mingiska o leo o wa declare le cousins malimongi o la fesili tua ya to wa fionga I mingiska o le a ko mamapo a yo ko finga ai le ya se ma fo wi fo ma fo wange fa mo le o le la ka ko folo mai lango fainga a inga le wa inga ya e tau puni ya ile fa la vela ve tupu ai fa fe fa ma un yo ko kingonga ngwa ya to ule pa ra be sa mo la nga wa sa mo be sa ko mga ko ai ai ke fa popo me ia me mo sa officialis kasiologia ya ele o sa ungi ke o masa sa sa ungi ele o pali ele o se si lava lo yo ko si la fia a go si lo ia nga ile ka o pule nga fa ele fia ko ya tuala fa unga I kongo ka pengeka ile mai ngo gilo nsusu nga mai pafo ia male take over ingol miskare pa mai le loyanga e se ele kingu ola nga liko ma legitimate le ma punga ma kala fe ngai me nga fa su pa mi ka minga o lo uso la o se ele kingu o le pelo la kingu o lo uso se o le pelo wala nga ka ba ma lenga ia o le miska ka ngai lo pe fa ka ka o ke o fa se ala ko
ko foi no ka punga ka mi pa foi ele se me ale a ko kole me sa ka pa se si sole ku ka ko me le a ko ka ko mela alen kan ngolo ile ma ko man kan fe ngai le ku langa le pa ile e suniska pero sa fa poponga ku ngai le foi me le wa ka foi le ile kingu mo ka wa mo le o Andrew ka fe wa ma ka le fo pa fa yo ke man kuanga le pani le la ye me ia no e pa ndai me al custom ka fe po la ko man fala au o se me foi kaunga ngalanga e kaunga langa ka pule le custom o wo ko ben me o le e pa ndi o fa lo le kingu kala yo me i wala ngale ka kalonga le isa anga fa ya mo so le dio antu samo vai mo so le dio antu samo pui mo le kingu yem ka pui ya nga se fa ku manga ku fo le ka kom kanga ronga le okuke au ko vengi me pound yo le way house a fo nga le kingu a sia ki mo nga me nga ki o sa wa ku le se nga me malo fa ya le ante wa mana tu le uta to fa ai tua ile a wivi martinu ma yo mea ole nga tonu le na ole ola fa au lo ma au o te matua io ina ya uele suia mafau ele suia mafau o fionga ministani valasi se ula muripola na losa toe lupe e ai mai se o le fionga leo talaki o ila done o mai ona saini lima la to te tutu mau la vai le vainga fai la to te ena fo i pulenga yo wa ya awasi sila mai la o le a fai la fa maunia o le walu fa fefe anga i mingiskangi a to le tutu mai le palmia pe le tutu mai afia me o le a o kudia o ko mo portfolios fa mingiska o la ofisili la le atawa so le waka pu le fa ikilar fa ngor me lo mo o la fa ofisili fa makala o le la sa o mai ko she's probably pila ka worship well lo mo ko ngai lo fa ngar ko inga mo mwali awale walu fa fefe a le a fa li mai na i mingiska na ngolango le already sign lima fo ale u fa sanga ye ma ofa ye e ke fia mingiska so i maloloi e ke fia mingiska o le milionga e ke fia mingiska o a onga e ke fia mingiska so ka inga nga autar va ofisiri olaina te sila fia me already knew ele o ya le majority she cannot form a parliament. A government, sorry. She cannot form a government. Why is she trying to break things up? So pango wanga ponga le wa ka kokilo o skayu mola le akule pa le wa ka ko ba ya ku ya wo le ra se ngoia male pa dia ka wa o kulanga le ka ko ba ya ku ya le ata o tau le longa tulo o tele lope pe sabili ku sia o po langa tau fa pena o tau le longa tu ela kona baya ka le longa po e ngo ke pongi nge o mai ke o pa mo la ka la bi mai ia le na tonu la va le ngole o fa inga fo le na fa pe o le fa nga le telefoni a bilia classes e automatically e decrease le o le volume. Yeah, I shall know my pair. Na Paule IKEA or finger and I tell no to FII for my Freudy experience. Only leave, I go rejoin. Yeah, I found more for ila joey to shimke, Kokishila Sila Maya, only if I por Kalami, I go Kakiangisiko or Mangisiko Kala here say. I am a to fat to Duangalang or Masos. Ole sa lava mai to tonu ta ka ilo professor wele si ko sosle tau tu le mai ia au tanto ole tato por kalami fo yo tau te ia emorsi le fia do tau fix mai le o male volume mole a o tato wele sa o mai kara fa ngo mai nga ava makala fo ie le a e o tato e so tanga lenga o tato wa mio it's a legal media company. Ya ese mailar ko nga me vulile ki peko ha o mo wa nga sau kala e o so e faila live matulang fa pena ya ele o mer nga le tato ai o sai maila o vidi mai se tau fa mai ali tanto wa to so no maile ato le o ba wa ku ngo fa le va nga le ya
ole nga siaka e whakaua ke lea ka kole pāki, whakaua le majority, whakaua ko ilo ko wha, o le whakawhaile whongo le lima, le whakawhaile whongo le lima, o le whakawhakasi fulu, a kongo au kuiei wa maua se whingangalo ka komiska ia I le kule o fia me. Ia mabai wha le lumangai po rai me kupu ka edisi me kau kupu, ke loinga, ele kau whakongua ko wha, o le aka mamai o ka komiska soli, kwa aka mamai lava. Ele kau, ngai ko ke sila fia le ia le mea kau ngawhai, ma le mea mga o ele ako ngu, ma le mea o lo whingangalo supporters, ko ka amilo nge masa sa ako le manguia o nga le lango ingal ka ko fa nga malo malo fa tai a sila nei la possibilities nei yo le atupu la tata no am ta fa soli at well to ma we've got about half an hour on not to update ona to eva tu lo le auto te por sa mo kwela wa ko le lisi o tu malo lea e maua ama mausali lava lo lato langolango I le vaenga whaufai e umo kwela uklelisi ngai whaafonga maile o e supporters o whea tonu lai tu wai lau whaipule ka kia ia mingiska awa e kasia lako taitos umar ka unga whai kumalo o whaipule wai le iwatu I tonu mani lato tofi minister o mena whato a tofi na ua filifili whainga malo ai la da ola e au ili vaenga e ono tutupu ia fionga I mingiska ia ole a ngau ai umau la lato tofinga ai le se sila I le vaenga o lo kuku umai le vaenga fa fai a o ngai la fa kai ai umai le fongo le lima le afiafi ia po wa fea lava o le o fa maunia mausali lava o le a remove le kai ka wa e ser kai no winga su o ko mekiar ko vote le vaenga fa fai o le pale mia fou sui pale mia ma ka penga I loa e ave mo le fatau toina ele fionga I le o mamalu le malo ai ka ola I ka ngaka ia I nai minister o le a ti e pea malango pea a uma e ngeila ua faale ua sui ua faale o ngā inga fia mi malanga ka pengeka e solo ia uma la ko kofi ele o mai ku e koe foi uma sa faila ai koe kofi a koe pale mia fou langa ka pengeka o la una fisiti o le ale mea la kupungi le ngā mea ia o elo ngau lava ai uma enga e ke koe whaase e kuanga e ke koe sao whai maripiko e kua po le kurilo o e maripaki. What do you think le ato? o le siri ka ua ngā asiaka o ngā oke kari kongu lava mau loa e ka kau I ala kongi o koe whai kumalo e mai se kari o le mea kaunga o iai a whai ele I o I kumalo o se mea se kele le ngofo lava o e me whai ungolo I kumalo a wafo ila pera ngai saunga a whangira koe mo se kai fau ma se ka penge ka fau o wheke kuai karo whai le kumalo o le whau kuanga whai lai kumalo kai mingi au maua la bangoa kai mingi ma le vao le lima inga ia vilia ko whai pule I ele kulea ma whau kua e o I le paspari o kira whai ako o sisi ku e ala ko whai ako o paspari langa le mau ku wai whainga whawai mea ngā le inga whai le paki ma ngā foi sa ko mangu ele se mangu o ele se fa vai ele foi nga fa vai fo ko fa yo o foi nga fa vai nga mo le si ka mo si pa inga ai mo pa inga ngai ele ko yo ele o se me ole il paki me nga ka fa ko ngai o il paki lang paki nga ia solid le paki o le solid paki o le solid foi nga por mo ku foi nga fa nga malo ma ele o manu no el paki ele o manu no foi nga malo o ka inga le ka ngoi o peo lela se koko ai kai ai ki ai paki ki ai le whainga malo ia la kou ia wo le siku o le whaata ua le nā le tonua e maua le anu whale le ataua ma o le whautuanga fo I le avatu ia fionga I minister a wā ia tia ua ia e ko ai kiki aka ngaka uke wha ia kunga lea whaipuli lea la kau na suia fo ngale ma avea le la to fale lei o le ale wingo la utala awa ke ngau ongo o lo misia lo faile kulo awa te nau e kau ke alo lo fa uma I le pale mia
kau ke aro lo fa uma ya via me ai a fai o ko sila ku ua le o faia mea sa fola i le atu onga o ia le kai o ia le tai a fai wonga le se ia le a sa ia fola o le ala mea la inga e sanga ku i lo walo fa ai le ku se o le mea o le harmony agreement a fo i le fa le ko mai sia ka ko wa miu o harmony lava ngei le ko ke aku ma ko se ki ai ma tou to e a fia a o le tu lalo ma le fangu le nei taimi a o lu tia i puava ma tau fisi se e ka kaunga fa fa ngo fia o le ko fa ma le ukanga ko fionga i fai pule mingiska fa ngo fia ia anga o se mingiska pa wa le o me fai o ke ku i lo kofi fai pule le paki le ango ingale mo ma ye le milionga le ave lo kumalo le pule ngari i mo fai pule mai kumalo le u koe fa mga waku asiata mali ataua ma proklama tau te iai e kou ke le manguia i se kofi mingiska e kou ke manguia i kofi fai puli la u koe fai aku e le alaku le milionga le alaku kua i kou ngu ongo se kofi mingiska le anga peke mingiska peke le mingiska e le kaufi ala ya la aru fo le milionga i kua ngati lai alu lai ore kamau a inga ma le manguia lau kele ore kumalo pau wale mea ia le fai pule e ku e lango le vaenga fai a fai a ia o ngai kaka mauru mingiska ele o fa longo i kumalo longo winga to lowo le upo to ia te au ba tu fa fonga ale pa io Samoa e aka ngia mai o le mingiska nga o lai manga o e lianga au mo longa manguia lenga o upo mongi nga ma upo kingo pa inga sa tona ia tula batul o fa te ngol pa inga sa ko ngaya oka se mingiska nga u sia ma ko fai pule o ta wo fanga nga le fionga ya lo kasi presel kasi le right hand man tula e pa sa ia mingiska valele o a me uma o visiri ma pa u ngi pa se o sa pa kia o visiri nga mo wangi ma ko discount a o ka ma lo sa pule valele a kongu nga mawaingi staff travel nga mawaile o fua ia malonga ainga kulo a kongu nga pengi fikia ya nga o ia malonga ainga mangisi ai ore kumalo le ngi mako me nga mawai a ole ale me wo manuia le taimile nei ala pe kuwa ngai ya la de kaimile ngai sia mako fai pule ala wa se e kuwa milionga ngasire kumalo mako wa ile le ya fai ngol milionga la fai lenga foi ele leile ma fau ma ku fai pule e ui o laile ku nga a o le fa ko ava aisa ku pai kier me ka o le manguia va ku maru ma foi sia ele os kofi mingiska le uva ku ka fa ka inga le o fa so i ku malo o wangi o ko se kia ya maka ku mo ki le me o le mingiska ele o manguia ma ku malo tu lowa ele manguia ia ainga mangu kai kas o saku pai kia a o mingiska tulo a o mingiska o va alele ia sia mako fai puli ele ki e fuai sa pai kia ele i mawangi staff travel ele i mawangi mako free kako ele i manginga me kas ai ngaku alai ku magwalo ko fai puli kai ni a o khosi de sila le manguia sa ku ro sa ko o sa pai kia ma fuai sia o le whainga maloro kule mai. O le ala le winga o la ukala o ke wha malo si au o kuai e kou fionga e mingiska o lo kula i le kaimi ngai ai mese a mingiska misa vai o kai e ufu. Ia, le ia daua so vinangan? O ngā ua e sa ngoa. E o mengi siringa ka ua ka karangoanga ma whafonga sa moa ma kako supporters whafonga ka kaia e whafonga a whaipule umala sa moa konu me ka ua me mua paki o fele el paki o le i le kule i lusu mar whakangaka i a whaipule ma le markokas me la ngolua o le whainga malo o me i e ka ua kele e ma whai ele e ko se fulu nga whai le malo o le kaji le ai e ma whai e lusu mar whai malo yes o le melon kolu o kulanga whakem kalas o le majority o feo ele majority le i le paki ele o le kule o ele vaenga lei
a fa pela o le miska ma fai pule a kamai o menga ko lo ka fa ka ua ma fai era fai unga le uma la sorngi e pese nga fa popo ka mo le ko kemi mo ma ko asiak o le siva nga ai tatele o tul mano lo pule o to mana tu meni o harmony ai pe fia ri o le melo te fatu ele fa pe fo ka fa yaku o nga ame ele o se fai tu ai ata fa ai tu pe la ngona le fa no e pe fo linga mai fa nga le harmony ile kanga kai finga ngalo ye par mi e fa nga ye ai a sila sa mo ile nga duenga kele nga fa ile sunga le la uli malito that we're not trying to fa pe yo him out ile harmony ai a fa fo ye ka nga fa exercise le harmony why not or why not doesn't he deserve that he has done so much or facility o le ase mea li mongi nga fai ua mafua inga entaito nga sefe mai le harmony o fisiri was he a minister never nga ave ma se mingi ska never ever nga o se mo wa ile mea nga fai ale mea o sefe mai le harmony la kuila epa o fisiri ngo merkas I agree ia ile afionga kama kai palmia a fai fo i o le harmony ma le vafea loa i le lei kulou langa o le kakarango i issues na toe fotua i mai ai le se kulanga i le fionga sui parimia o ka oko kai mire ngei i le case fo i le ua pako then okay we understand even though it may seem fo i le e kau faale a akeli a o le ala o i le kaimi o le kangaka sa ka kaunga makua i kuva e lua le fionga kama i kai parimia e makua i kau mawhai i ai le harmony onga o langa right hand man in fact o ka ngaka nga mafua i onga se ei ma o mari a le makua i kongi lalo le pasi matua i tongi vai lua i lalo le pasi vatu whafonga le atu iyo o le tūlanga le nai nei me o harmony i le ato wai langa le maka puskasi o mka wale o koe mapunga e whenunga ngol mele o kupunge fōlinga mai paua ka nga ele harmony agreement ka ruanga saingi o kule pali mongi marka ko pali mia pe aku puat o ka kai ko benefit le harmony o ke le lo la pola menga le nga fai ale fa mai le rule of law la menga le fa wa pe le pola la fa menga fa le ko nga kai fa wa o fa pengi mo le bankilia mo mali unga o kule pa mo mali ngoli mongi pa pengi lo fa pui ala o se fe la foringa mengi pese yo le harmony agreement nga ka fa piko la mo kula pa li mongi marka ma kai par mi le nge ele lo fo ipo le mafu anga na le e matua fas o matua ma rusia fa ingo fa inga te par mi I think le atawa o le ka alo mai lunga le harmony ya e mana tuala ele saula le malo si anga le harmony ngai ko pongo le filifilinga re kokas pe a o ina vote ma fa tau ina le no confidence ali ato ya le nga ele work ala ngale harmony agreement ale ata tu malo lo pu nei mo nei tato ele to mi a fa lo le mo a foi mai na foi mai lava to la uri si ai news to na fofo e foi mai loa to e fa fonga le mai malo ko e fisi so mai o ele te lo por kalame a fa fiel o foi pule na nga foi mai ya ka ko koyo ile disi e mangingo inga le lo peke o ko la u ka kodisi mo ko fa tu mo nisi ka ko ingo ko mo ka kodisi a fa fonga mai foi le la ko lengo la ko foi pule la le siku yes mo lo si le fia a fa pete fa fonga mai le ola ko di so follow foi pule ya langa ele o yese me ka o se ku de var kai milingai nga le lua va nga ye yai o no tu le paki po lo wan we tela ngo lango le tamai tai pa mia langa o le majority le tu fatasi ta tu malonga foi me ko la pa kolisi falava ua sa o le leile fa o loa manenu filifili le fa yo le talo fa vauta te fia fa tawina mai le tolu se furu se lauta la e o atu lava ile lima se lau lima se futala ona filifili le o le upu check out e fa mautu wai lau fata Maritua, fa tu mo fa mo ngai pe yo lo swa fa antoa email po se numero le telefoni e mai so le tuatusi
Polo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whaatau. Polo o avanoa le online banking mo New Zealand. Seal coming. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Le lulu matautia o le sailiga o le ami o tonu family club o le aseina i le asoiva o le masina o menua felua se fulu ma le lima i le nofoana i seina i fale ata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala e whaangata pe tāpunia avanoa mo le fatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu i le asalua su ma le lima o le masina o abrila lua felua se fulu ma le lima le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua velua sifuru ma fa ngata ino tato fa ilonga tupe ava tama ina mani tonu sifuru wafe se yo atu ile afe tala le lei tato fa ilonga o ringalo e le dopo o e leisi leo le Bali atu i le 2 minuto tenele tu la se fulu le taimi masani for the day au ya i ya tato New Zealand Australia America Samoa me se fo la tu Pacifica ya ai momento wa i America nei ya ole o 2 minuto te ai le tu la le le au uli ole asosa ka viola e ole meli mai le o America sia tai lona na lo tu over tu loku nga fitsa paki loku ngei de kai au uma pisupo ai peio na fai lo atu ole sile nei ore to lo se fulu ma le fa mountain noa o lo o mai le so ma le taimi le nei tu la o lo pipi i pe alo lanto sengi nga lima e le malue ma ua mali lie lava e tu mole tu mau o le panti o le pati na tu na filifili ele tu ya tu si le fiang fa kuinga ele kua o le to lo su mar fala le ese mai ai le sitasi le o ya ile confirmation o le a fa popo ye tonu peita o le ale va ve fa ilo ina tunga le temile ne se ipipi ile saini ko ko mo le saini ngalima ai ai ma le si potential to luai ia e a doa i lole do alua se furu ma le valu lona winga e a tangia mai e ono tupu vaenga le tupu le lima i le afiafi wa akoa i ngā le ko alua su ma le valu longo inga e halua ruadua valu ua iwa koru se furu e una uma e ngā ia ua pēna o se pe ua toa toru se furu pe toa i o e aiko koe yanga o se ko alua ko koru i o i lispiko ia la tu abatu lunga le tatou lisi le fa mo le lava ia le tatou producer fa mo le se tu fo mo tatou lisi mo le va ya tu ia ma ia lunga le tatou screen o le tatou do se fu lo su mar fa le fa fonga mai misi le mai fo tatou numero tasi okay o le va tu ai le lisi e fo le ia ai de fa pio o siri o yo ku dua ma o le tu malo mo tatou o tu malo ia o lo nganga I fomonga numero tolu e le tu mai le so te telefono o so fo le la uli le mali toa o le tu malo lo na lua wa saini lima fo I tau la mai le lato fai pule le fionga le minista va lasi do nga manga sele tafito o baisinga no lua o le fionga I le minista ia leota laki o le tatou I tu malolo na tolu le na o le tu malolo na fa o le fionga I le minista ia Mulipola Ana Rosa o le tu malolo na lima o le fionga le minista o aonga Seula Ione o le tu malolo na fitu o le fionga I le minista so teinga to e lupe o ne semo o le tu malolo na valu o le minista na ngolango por sui fai pule ni wava eti malolo vai singano mua I tu malolo na iva o le fionga ia fe pulea I fai matasua I tu malolo na se fulu o le sui fai pule fuyono te Nina Crichton se fulu malitasi o le fionga I le tamamatua te peato
i tu malo se furu ma le lua o le fionga ia foisanga tu uione. Se furu ma le tolu o le fionga ia se wamuli fasitoma. O le se furu ma le fa o le fionga ia mangele fiaui se kati fiaui. O le se furu ma le lima o le fionga ma sinalupe makesi. Se furu ma le ono o le fionga le foipule ma yava tito. Se fulu malefitu o le afionga i le sui fonga fitalai au apa au molipola. O le se fulu malevalu o le fionga i le faipule fesolai tu inga mala. Se fulu maleiva o le tofai le ingoa matua ale vena ale. Lua se fulu o le tu malo si omu le tofai tu ana si ileota. O le lua se furu ma le tasi, ia o le fionga ia anga seata peto trumasa. Ia ma le lua se furu ma le lua o le tofa ia manu le ua pa le tasala. O le lua se furu ma le tolu a le ipata i tupa i lalo fale o mawaenga tiki tafua. Ma le lua se furu ma le fa o le sunga le tagalo tele poloa. O le lua se furu ma le fa ta maulava le na fa popola ia i tasi lea u fa ilo mai ai ele isaini a ola wa ioe bona ioeina e to e tu e tu la ilava mole pati e ai meso le simaina lea e fa moe e to e joina tuai ile fono tanga ile ta le lima a fa pea e mautu atu ai malvaenga le lono winga o ta oto mai le numero lu se fulu mo le vala o lo tutu maulava ile fasino manga na au watu ai ila tau i tu malo i tutonu. Le atau. O malo sangoa siaka i amas foi kako pokala maringi kai au. Ole mea ka ua lava i kia au marka ua foi sa vali rika oba. Ele ngaka ole vai a kui fafo. Ai mo sa mua lava ia marbe vesi le vesi ngei. O ka ua foi pokala maringi kai au. Ka kele o fa pe alang ka o le paso sesi. O le ka ke o inga ia sila kwe whakau makunge lewa le whongo o ulo kai o malo. Lea se lako vai mele kupungi. O le ka mwharika ka pokarama mangise uso male ko kele fo ngiso whaipule. Inga i vai whafo le sale lakur kakou. E ui ka whewai vai ia kai. A o lea e supua sale lawa whenga malo mal paki. A me se whai vai mai ar Commonwealth, vai mai Pasifika. Ia kia ula ia or ka sa vani ka aongi. Ka kuku le mea sao. O le foi ka ke vakon ka upu. E ma ngai en vai mai. O le ka ke ku paki, ka ke lo ku mo la uli pe ka ke ku mo sesi. O le ka ke ku mea sao. Ma le ka ke ku paki ai sea. Langa le paki wo le whainga malo. A le whainga malo. Wo le ku malo. A le ku malo wo le ngu. A le ngu manguia kanga. O le ala ngā or ka whai kungi ka au. Ili ko whaama whao ko kanga fo. E ka ko min skam fai pule le e pa ku vai lua po la fo o le si ku ia ko fai nga por kiki se o va fai nga paloka o nga fai le ai mor ka minge ka ko fa o mor ka ko fai nga malo i se wala le lei ma sa a fa fare ko un parmia mor ka kai parmia let it go ele ma le pesa mo ma le ma le pet pa ki ma le ma le pet fai nga malo a ma le pet pa ki ma le pe me uma mana ia te lelo whingalo lele anta ua matua i o emo a mene ro whingalo. O lea e tau mawhai atu lava le mea lea o le o a fo i lele whaile wha kengi kengi. Ai le i o atu i tutonu mangi kengi. O le mea pito sili le nana wha le tonu. O le amatana, o le la atupu mai tutonu le mea le o le whai kengi. Ai na tasi ale mafua anga na watu tonu. Now, ese mai mingi ska. Au ta iai lama whai. Ese mai mingi ska. O leo te wawa i atu la i whai pule. Lea le o la vea mai le lisi. O lea au fia aila ma le whai pule o whaafonti. Langa le fisili mai i al whaafonki. O leo iai ko whai pule. Now, ele le whaafonga me o tato worldwide. I la tau o mai e ta ua worldwide supporters al fast. O ko uianga lau sa saa ko kupi. O kangia ko seling e ka ua langa awanga i sautanga ta whaafalea na i o ta tulau lava.
ole mana ia fole na le vatu lunga le tautai ai le anga ele pa ufua le afu ka ngaka ia wa anga le a faila ole ke va ia kula ka ko ia la ile lisile au mai so lo ke lo va ia ku ia langa ia o ke lo va ia ku ia mo ole le me wo ku pu ia langa ia li e ka ke so ya o e pise o ele ka ka pi ka ule le lo so ka nga ia langa ia o foi era o kama le lo policy le lo policy nga le fa karkari le ko kasi le o bai le umalas o so foi era kama ba u le lo foi pa ba u skanga sa ui ele yo le winga la utala o le tu balanga le u va ia jule lisi o ko ke le lisi ta ke esela minister walanga o le wa ability tu ala lo minister o le wa ability tu ala lo ile fionga ia olo o le afionga ia Vasaki Matamua o le afionga ia oifo isi le minska o la ko le kule I o parmia o tuala o olo la kingu o la kimuia ai foi nge o Schuster minska leo o Cedric Schuster mai anga ia Matamua ia ma fonge ma ngai o ia la ngai ma o ko funga le e tangia mai la e pe ia la nga olanga ia ma mau ia kanga kai lengi mingiska ia tanga tele ni minister okay e ilo utali tonunga mau tutu ia abatu fo ila uia tu alalo ele e pulea sta funela na sa alanga wa ele le ma futanga male matua ia langa ia ole upumoni le nama le uputautino le leitele ole va ole laudua fo ia vasili ena ole laudua le apa lauli masak paikia la faita wa pa lauli la fai ku paikia sak paikia a fai la se ku alalo asiaka e ke le avangoa ave ia ku alalo le angor malaudua a fo ngo fo I fare koi e kausa ili umangi po isi koko ai nga o palauli ai mawalo ngo po sa fa I lumaris kala lumai frekoi le anga o mako ma vai nga ku ua nga ma mako ngofo nga o le laurua ia o le la u va vai tu na bawa lo manatu ele fa ia ile to fa ma le fa auto tanga ma tua ia langa ia vai tu fo I fa sina masali lo mayava le leva ia sa fa le to wa ma upu ia palauli na poto au se tasile meio tamama tua leanga o le Paulo I malu waisa paikia leanga sa mau Paulo le ala foi le finga tana to suia se tautonga to ina leanga sa no nofo ma le tapa autosi ia ai mai se fo se le sulio le moile oi tutonu santo paitea ia la e ke le ala le o tutupu fo ile fana palauli masak paikia langa ia a faio e fa fonga mai wai le misi ia o ele tau tai ai misi a ma fa so ma manu fui po le sunga ya le atu o le tu lalo ai a lo uso mai santo paitea ia e tu mol pati io o lo foi la o kile o so ikua e fanga sa o kwai lu mai e o tu sa o ale tu lalo a jete uma ia e tu mol pati ia e tu mo le leio le tu malo le leio le tu malo le anga o le milionga nga sau ko kongo vai o le fainga ina o fatu mai le pati e nga a makanga le paki e le o se milionga le pale mia o le milionga vai nga fa fai yes e le o se milionga nga fo mai inga o fa ko a kofi pale mia ai o milionga o folanga nga ave ile atunu e o fo ima palaudi nga o fa solo atu le road show sa malie ai le ko fa singa msali lo mayava e na o tu la au se finanga no le malo por vai nga fa ai ave malo le kiminga e ala ile mo a winga le sunga la au del malito o inana malie fino ai le finanga no le tu malo yes o inganga malie fino ai a o le kumalo ale o palo kasi le kumalo e apipi ke le sui kumba yes
Ai na mafua ona malia fenoa le tofa le tumalo ma kangalo kusi I lau fa ko kangalanga ia o nga wasila fia e nga o yar kanga kaya ro fai ma vai fa aula se ku le mai le milionga se ku le mai le kele por keki se ku le mai fa ko anga se ku le mai fa nga faiva se ku le mai le manguia ko ngore ku malo na no to fa mana tuatu e sui al palmia ai ku ma wa fa nga fa vai ase vai nga fa ufa awai le fa pe a ku ngi ia tulo alu ese ia fia me ai palmia ku ia kuala pe palmia la auli pe palmia ia pai mala fa e re ma fa nga la ku fu sui me nga uma fola e fa wow pe ale por ke kile ya ola ule na tu la au ya male tau me mau ya I lau fa auto tango te lo ngala o kamore o mea wa isi le fia foi la dia daua si o kama ye pi fa ma di ai nga asa e kamaro e asa e fu ya wa iwe mo sa fa ile piko ngor kusi o ko fa makua o umaga baila nga o fa ko makua wa foi ma ke wo le ma sko inga fa sole ora ko la verbale nga ile ya pusanga ra skare ki ska ho le kapa fa mai e ke lo oi le ma fai nga misi asia kai te po asia ka po ko le fa nga misi ya ala fa ala ya wa uma ke ho o ko ki si asia wo ga bai le ai ma se si le kalia mai ya ola ho ya ka ki apla lo ko fa ke o la ka po ya ku lo ya fa un po la me la fa ya nga wo ma si yo ke o fo ya oi ya eu foi lá se vou le o mau o que le mau ango fica ngo ye nya ba wa so fa so mo o le fa pe café lá ele alu le pisa ba pa que o sa o ba u risca ka le wa ri eu ba so le o fi ba u fa ya pisa o le venga ko ya wale o mai foi wale ko su maria foi pizza o me dawa se vetula enana vetula utala ele ma fai ngo o ke fiu te fiu le mele ele ke ma fai ngo wai e fa nganga kwa ya ule ya tawa enana o fai e to au batu fa malo si au fai pule e mai se o mingiska ya te e ma fai fo ina ko mingiska ya ole ola fo iva ai male au fanga le tu male la langi a to samo ele ko yen ka usanga ko fa ko ila lo ai le tu la ima yer fa to ile tu samo tas ele ko yai o se upu ha fo i me to te va vai to fo i ele to mo fai me yer HRPP male ole la ka ole la fia ki e mai fo i rungo ua ole mele o fa le tu tonu no ia manino mala no ele se mela fia milikingo ba yefua it's got nothing to do with HRPP ele se mela ko ka wa fia before ma include fua fia me mai se ga siri fo ingo ko wa sai li ia ku lo fa fonga le tu le mela to ko nga kanga kala ia ele mo mi o tanga ta fo ile se mo wai felangu la wai ela te iwo mai fia le mai fua tu maua pior cara na poskolo popo io e kuku maua le malue lui ole tu la le avatu mo ila tau sa filifilia se ke la ngonga oi o lo mangu malo o ngor paki o ngole nga alanga le vau o nga inga ke wialo wala ke sa wai ko e ke la ngonga yo kingo o ele ka kaunga e stand loyo e ka kaunga e fa mau ni paki le la va tuela utala awalanga e tulo foi a kan ngoi foi mingiska tulo lava mingiska okupele we ka mingi ya elo se wo mamai se uso foi ai nana o vai tu walu ke vai ko foi le o sa le disilia ai a fua nei le toe ni ko fainga o langa pa election a to fua ni le fainga o langa pa election le ngon fua HRPP Oringo fua mao i are HRPP le sa ia papali o Nico Lien ore tangata foi le sa tau va malau timu ia
or kama makua fo or kama kele kupe or kama e aro lofa ia ile ku maro la ngai mafai e sa mauga fa fanga kangaka iyo he's got the money pe fai pule ele fa a ole ale mafua anga ko lili wai nga mafai inga feli wa inga le langu moanga or ngai ku malo e avea malangu mumu nga mafua mai or paki nga mafua mai o le kinga hainga kai fongo e kau alanga ma le okeli ya le woka vai e kunga pie kau longa lo ka fa ngwa like I said e pay for so nga ali atawa no matele o tutu watu ona o sela audi tulo o lea e kuku waku le porkalame e tataun le tutu le paki o le al paki o le ia le majority o lai ku maulonga kai fongo ele o malepe si kai fongo ele o malepe le sui kai fongo ele o lea ai paule mafua anga le wata vai tu o le ale pe ya tangia mai o le ama mapo tele tofi fa minister la ama mapo kele mapo pole kele maango kele yai ai fa ngalo kangaka male vai nga fa upfai na mafua ai ona mau malo so nong fai ule ya to fa mai ale o ta fa so ole vai nga kongu lava le a siaka o ngofo ke kai o mo kilkile le disi le nga e la winga mai sa o lo ai le loko o la kamai mar kalengi e mafai e lufu mar fa nga fai le fai nga malo o me mo yan me nga ele onge ka ko ba nga le lufu fa ile fa ku winga ba ngoi e se si foi ku o mo kwa kele la bola ba ngoi le la kula mai ka ka loi pro kiki me nge o lo winga o la fai foi onga baua bawa ngisi e fai on fa lo kele menge o komik ko ngol fai nga malo mo so ka ngal malo mo ngu mai ku malo o upu fa pe e alang kele kupe ngo le pare bia ma miska o ta fo le ai e mo fai foi miska ia nga baua kupe sa boa ma plants ma mea o me o mo fa kulanga e ku kai kasi awala kinga ingol fai nga malo ele fa pela nga mai o ngo sa kambayo kula e pa po sa kambayo fia be po sa kambayo sesi ele ai o me la fa ka kia o longo winga o ai la be fai o miska o ka ko la nga e solo ba ele manguia o ku uma la ko pa ki o mo fa mo le manguia o Pasifika a fia em sa mo e pese yo la nga o la lo mal fai ngo fonga sa upu a sia karngi ka ya e fa ko inga la ka ko lango pa ki se mata po ai la pe kula mai o ai kai paki o ai kasi paki lango paki a ko mga bia fo se ma wa sia ka kofia ku mi skafo pa kali ba o mo kofia ku mi skafo pa ko a voile so le a voile pe fa tura a fa si polo so no nga si o le fai ele o mo mingi ska a fa la ka ko wa fa se mingi ska fo leo kong i ka malo ale ngi ale ale vina ale mingiska o leo ya a fai mingiska fa masingonga nga ya ngongo ai mo fai nga kava nga ia kanga ka mo fai nga fai mingiska fa masingonga kala la balo la tu si le fia le fai nga le o visa fa masingonga fa tu na ta fai tu fa pena o le fua la analysis ile lisi le o tu ina mayo ila tona sai ya wa ka ke fua nga le fai nga fa soa. But we never know. We never know where Sofia moenga wanga. Ya male tualalo. Awana ifata uile ai. Ta tofo ia mingiskala ngolango ia afate ongala approach ku oema ofakwa. Ele mafainga kunga mea ai ko so le yele majority. Na fa tu awo fo ina ifata wina fa pena. Ayo mai to fai se isu ele ami ko. O le case le. Wa ma fu o mai. Onga amaka fa kanga ka sa fa pion kanga ka fa mauni so ma wo fo le na to fa fangu fa mole ia le sui uma o va nga fa fire fast fai pule ka kargo ia fai pule mingiska fa mole ka ki yero ko nga ko finga ai mo mia ka ko kai e sa we se isa ole alea sa we se ikongwa se ka ko su ea po ai kongwa nga mali wa ka me kikilia le anga o ma fuare pisa o ngi mea o le lafi umi oe ai le sau fai lo le ala wa lafi
a o mai le ave o lau faalafi ua faalalafi uma kuai ma kagaka kaua faia le faiuma ua lalafi uma kuai o gai foliga mai e faisi malosi o le kagaka lea le ua afia le mele ia taualuga le mafaasoa e isi se vaega le atau e te ua ai ua mai ak wa pauanga le paukuanga fori aso o masalo kwa pisi ia kamakai pari bia whakarongoa ia minska whakarongoa sui minska o mea umaravanga ai se ame o whai e aso munumuri ia waku perko whamar whakaukanga ia la kowo ia se whakarongoanga le kako kai ai make kumo le paki make kumo se whainga malo fau make ku lango kako maro iso se mem fainga kupo markai minge a hape foi a siaka ola auri le ku le afia bele le ku le ka ke lango ngal paki e lango paki tau te lango al pati ma tu lango pena ia ai o le totonga non ditao a lo puia il pa ia pa bandu tu sai fo na le fia filta tu proclame tu te ia shelta tu proclame ma le tua to e utanu atu vaenga o le ototonga o le nitaiao o le ko alima leanga whapeanga foi le na umana saini e to e foi to e say sorry pa mia wa se se la to whaiunga e le itupu le na mea mai le sa o le na news o le whaasa onga le na lana au mai tutonu o le e le ese mea whapea nana tupu lo na lua o le tonu minister e whapea mai wa umana sauno i el pa mia a le i o le akuri o koupe whamawai o le upuponia e to lima minister ma o lo fanga solo foi fono tanga tai tasi tai mile nei a o por kalami e na una ule fionga tai pare mia to sufi le to fa ia ko e feri uli wainga ai wata mawar fa to fa la inga fionga nei minister ona i fa inga fa sa onga le na ia a waile popole to te lo tatou ia lastly o le lisi nga wa ba a fa pe foi la ki fa fonga mai a yeso so kanga ku pongo kanga kaia malau mal to fai pule me uma ko nge kilo ia mo ila to we fasili mai le fionga fo fetelai yes o lai to tonu le fionga fo fetelai o lo o ia lango ina le pati papali ita e uma se pa ule ngo la wa kunga ngai lo ngo merka ko disi e atoa ia le lona lua sumber fa to runga programe male to tonga fa tol nei taiao mo pele le filemu ia tau ngale ngana la tau le maule am sunga le tau please yo e se fa dia lo finga ngalo le ai a fa popolo ia mal palau vale fa popolo ia mal lau maku ya ona te ia le o tato ta alo fuori timo ai mania constructive avele leipea ia lo fina ngalo matulanga uma fa pena ya ai awane i kala wai fuangi fai ngā lau ngā ponga mangerua amore mole e uma e mawai a nei a wha ai toi fo i mai ale langi lelei fa mole awane i tautua ngā mata taure tatou ngana ia tā fiofi maupia ia mafato fatu mali a tau mole taiao ia fa soifua ina alofa tele mo o tau soifua mole taimi tatou feloa i le fiafia nanei o sapa Talofa lava. Tasamata is here at the Maigere Town Centre, the heart of South. Ua sa o le leile fara o noa manenu. Filifili leo fai o le talofa vauta e te fia fata wina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Maratua, fatu mo fa mo ngai pe lo swafa antoa emaili po se numero le telefoni e mai se le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua fatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau fatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand. See you coming. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Le lulu matautia si leo le whaamuriaina e le lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club. Whaafso tai mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV, lunga le proklamo le tautia e mo sautusi lulu mo le reise tele.
lunga le fono le mafutanga fasi to outa ini usiladei. O le matou le toi te ina uru fao pe matou te toi sa zaina le fala pe o le fai vai poula. O le matou le toi au whakaida fo i le diuloa pe matou te toi paupoina fa tupe o mule o tau le fonga. A wau po ia lava o Samoa mai le vavau e o atu le wha vavau. Ai wala watu male nganga o le wha aloalo I tapa whanau o fasi to outa. Ai mai se ila tau sa fufoa o langa wha le nganga I le ekalesia wha pakitonga kerisiano Samoa I fasi to outa. O le awhaia le tātou whilo inga I le whale o Samoa I mangele. I au gilani I le aso sālua subare ono Januari lua whilua sifuru malelima. I le tūlai ono I le awhiafi. O le neifurutanga o le ātala noa I nai si tātou fisosoani. Mo le ngā ruenga o le marumaru o le tua o le wa amata. Mo le si wha matilaga wha afiso ta isu komiti. Whioka le teitei fono ai ono pulumelo kereti whaia. Numera o lua tasi whalua fitu walu tolu o. Whioka le whailu tusi ape nu soa ai ono. O iwa lua ono lua tolu lima tasi. Ma le whioka la kupiteli tala I lene le o lua tasi lima ona tolu fafa. Ma le nganga wha alo soifua.